Katral ka koi ka kia ka santarik ujaliu arja arpoi kala penpana bakidan South Park khandai pinjongut ki biot thamayo COVID-19 praspa iwengut ki bakoj bar khandai ngut ki baklad nagi biot thamai mata kasngi khan nyongut ki na East Garo Hills district khalai ngut na East Jainte Hills arspa saungut na East Khasi Hills sangut na North Garo Hills South khandai ngut na Riboy district sangut na South Garo Hills laipundriungut na South West Garo Hills arpasaungut na South West Khasi Hills Shispa Arngut na West Garo Hills, Laipusaungut na West Jainte Hills, but Prangut na West Khasi Hills District. Nagi bakoj mintagasngi Arpundriungut gidei na East Garo Hills District, Laipulaingut na East Jainte Hills, Laispa Khandaingut na East Khasi Hills, Shispa Khat Prangut na Riboy District, Laipungut na North Garo Hills, Hinyongut na South Garo Hills, Arpasaungut na South West Garo Hills, Laipulaingut na South West Khasi Hills, Shispa Arpakandaingut na West Garo Hills, Hinriupundriungut na West Jainte Hills, but Arpundriungut na West Khasi Hills District. Nagi baklat mentakasngi nyongut gidei na East Khasi Hills District, iwei na Riboy District, but iwei na West Jainte Hills District. Hadu bapan mi yakani ka khubor ke jala meglaya kladon laipu pra hajar aspa laipu teligi positive case, san hajar news pa khandai penyo teligi active case, lani ki bidang dan mentah pedeng ke jengsumar, laipu hajar news pa pra puingut ki blakot, ban reels pa san pu arngut ki blaklat.